Ovih 100 minuta prijateljstva počinjemo rečenicom Meše Selimovića. Prijateljstvo se ne bira, ono biva. Tako mi naše prijateljstvo nismo izabrali, ali se ono desilo. Potpuno spontano i neočekivano. Udarilo nas kao grom iz vedra neba i sasvim obuzelo. Te smo sa nestrpljenjem čekali da se konačno upoznamo i da vam se zajednički predstavimo. Kud Neolit nalazi se u Starčevu, mesto 25 km istočno od Beograda, u južnom Banatu, na obali reke Dunav. Starčevo broji oko 9000 stanovnika i poznato je po arheološkom nalazištu iz doba Neolita i starčevačkoj kulturi iz tog perioda po kojem je društvo i dobilo ime. Folklorna tradicija se u Starčevu neguje još od davne 1968. godine i sve do 2011. godine funkcionisali u sklopu Doma kulture, a od tada se izdaje u zasebno društvo pod nazivom Kulturno-umetničko društvo Neolit. Društvo broji oko 200 članova, podeljenih u nekoliko sekcija, kao što su škola folklora, mlađa i starija dečija grupa, omladinski ansambl, dok njihov izvođački ansambl, grupu za tradicionalno pevanje i narodni orkestar imate priliku da gledate večeras. Već ste videli prvo predstavljanje Kulturno-umetničkog društva Brašević sa koreografijom Torlačko nadigravanje, autora Marka Trojanovića, dok vam se Kud Neolit predstavlja sa igrama iz Binačke Morave, koreografa Dejana Milisavljevića Zvečanca. U sledećem bloku ženska pevačka grupa Braševića će vam se predstaviti sa dve pesme. Ajde čita da idemo i da sam izvor voda ladna. Nakon toga izvođački ansambl će izvesti igre sa Rudnika Miroslava Barjektarevića i gosti iz Starčeva će se predstaviti igrama iz Banata, koreografa Dobrivoja Putnika. Uživajte! Gde se mome
prijateljstva počivaju na razumevanju, uzajamnom poverenju i poštovanju, ali pre svega na drugarskoj ljubavi koju vam večeras darujemo. Ovo nije sasvim običan zajednički nastup dva društva, a šta je tačno, to ni sami još uvek ne umemo da objasnimo. Muhamed Ali je rekao, na svetu je najteže objasniti prijateljstvo. To nije nešto što se uči u školi, ali ako niste naučili smisao prijateljstva, stvarno niste ništa naučili. A mi još uvek učimo jedni od drugima. U poslednje 3 godine Kud Neolit niže uspehe ima značajnu ulogu u srpskom folkloru. Na folklornom festivalu Vojvodine izvođački ansambl osvojio je bronzano odličje, a omladinski ansambl srebrno. Takođe, ostvareni su značajni nastupi u gradovima širom Srbije, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Pančevu, Rumi i Požarevcu. Posebno su ponosni na njihovu manifestaciju pod nazivom Korakom tradicije, koja se održava svake godine u novembru. Ideja ove manifestacije je da svake godine, pored njih na scenu Kulturnog centra Nebojša Glogovac, u Pančevu ugoste 2 ansambla iz vrha folklornog stvaralaštva Srbije. Kud Neolit učestvovao je i na brojnim međunarodnim festivalima: Bosna i Hercegovina, Belgija, Bugarska, Rumunija i Italija. Samo su od nekih mesta gde su dostojno predstavljali našu zemlju i našu tradiciju. A večerašnje predstavljanje nastavljamo orkestarskom numerom Abraševića, u koji ćete čuti Svrljiški čačak, Zaplinski čačak i Svrljig, temperamentne melodije juga Srbije. Zatim će pevačka grupa otpevati pesmu Tamna noći, a izvođački ansambl odigrati igre iz istočne Srbije, koreografa Miroslava Barektarevića. Kud Neolit u ovom bloku predstavit će svoju vokalnu solistkinju Tijanu Stamenković, koja će uz pratnju Narodnog orkestra otpevati pesme Rasti, rasti moj zeleni bore i Čije je ono devojče. Nakon toga izvođački ansambl izvešće igre iz Pčinskog kraja Dejana Milosavljevića Zvečanca. Uživajte!
ista duša koja živi u dva različita tela. A mi smo večeras na sceni i disali kao jedan, bez podela na nas i njih, sa istom željom i istim žarom koji nosimo u sebi. Izvodili smo program i davali jedni drugima podršku, i moralnu i muzičku, a bogami i igračku. Potpomagali smo se međusobno u promeni nošnji i zajedno se pripremali za naredne tačke. Program Kuda ne olit, čiji ste deo imali prilike da vidite večeras, čine igre iz cele Srbije i kod njih su radili i ostavili neizbrisiv trag eminentni koreografi i stručnjaci, kao što su maestro Branko Marković, Dobrivoje Putnik, Goran Mitrović, Dejan Milisavljević, Desanka Đorđević, Slavica Mihajlović i drugi. Danas ovo društvo vode mladi i ambiciozni ljudi, profesionalno opredeljeni u ovom poslu. Branislav Živković, umetnički rukovodilac, Pavle Ubović, šef Narodnog orkestra, Sanja Mojsilović, rukovodilac grupe za tradicionalno pevanje, Ivana Jokić-Keljević, sekretar i Uroš Banc, predsjednik društva. Poslednji blok počinje vokalna solistkinja Abraševića Aleksandra Stanojević uz kavalsku pratnju Bojana Antića sa pesmom Gusta mi magla padnula iz Štrpca. Srpske igre iz okoline Bujanovca, koreografisane pod nazivom Nasred selo čume belo, autora Marka Trojanovića, izvešće izvođački ansambl. Koncert zatvaraju članovi Kuda ne olit sa svojom vranjanskom svitom maestra Branka Markovića.